کاندیدکردنا دکتۆر بەرهەم ساڵح ji لای êketîve carekedî bûye cihê dilxweşiya xelkê deveraşê xan û rolê Dr Berhem Salih wekû serok komarê Iraqê berez li qelem didin ji bo tevayê Iraqê û bi taybet Kurdan jî. Ez dibînim wekî hemî xelkê Iraqê bi taybetî jî û xelkê Kurdistanê jî bi taybetî piştî çûna rejima Behsî li Bexda ev posta êketî niştîmanî Kurdistan bi şêweyekê berdewam û gelekê canib rê vebiriye nimuneyeka geleka mezin bo xelkê Iraqê bi taybetî û Kurdistanê jî bi şêweyekê giştî serokê herdemsax serok Mam Celal ev posta demê welgirtî xelkê Kurdistanê keftet xêr û xêratê da û bi Iraqê şêwekê giştî. بەرهەم ساڵح پیاوێکی گەورە زانا سیاسی سیاسەتمەدار ئەقلیمی و ناوخۆیی بە هەموویان دیارە جێگای پەنجی. دکتۆر بەرهەم لەگەڵ مام جەلال بوو دەزانی چۆن لە عێراق ڕێک بێخیت ناو حزبەکان بەینی شیعە و سنە بەینی شیعە و کورد و سنە وەنا هەموو ئەو کێشانە هەمووی بەرهەم ساڵح زۆر دەورێکی گرنگ هەبوو هەتا ئێستا لەو ماوەی ڕابردووش وەکو گۆڕانی ڕئیس وزەرا کرد بەرهەم ساڵح نەبا کێشەی عێراق گەورە دەبوو تێک دەچوو وەضعەکە هەمووی خراپ دەبوو بەڵام هەمووی بەرهەمە بەرهەم بوو کوردستانیش دو سال ڕئیس وزەرا بوو لە هەرێمی کوردستان تقریبا کەهرەبا کێشەی کەهرەبا و کێشەی زۆر کێشەی تەڵەبان و پارەی عەقارات و زۆر کاری باش لە کوردستان پارێکی زۆریش زیاد کرد هەر ئەو کوردستانە بوو هەر ئەو عەردە بوو هەر ئەو عالەمە لێرە بوو کەس گازندەی نەبوو نەفت هەبوو هەموو شتێکە بوو. چاودێرێکی سیاسی ئێزدی دەبێژتن هەبوونە کەسانێکی وەکو دکتۆر بەرهەم ساڵح وەکو سەرۆک کۆمار بۆ کوردانی بگشتی و ئێزدیان بە تایبەتی گرنگە ji ber ku ew yasa rizgarbûna destên Daeş derê xist. بڕاستی gelek bêjin yasa hatîne danan li ser destê wî û êkişwan yasayet ka êzidiya niho mefa jî wergirtîne ew jî yasaya ya naciyata bû piştî karasta sêy heşt şingarî hatiye encamdan. Dê dizanîn ku piştî rûxandina rejîma Bees postê serok komarê bo Kurdan bûye û di nava Kurdan de jî bû êketî bûye. Lewra civata serkirdatiya êketî biryar da Dr Berhem Salih carekedî kandîd bike bo evî postê. Kandîdkirina Dr Berhem Ehmed Salih carekedî ji lay êketî niştîmanî Kurdistan ve bûye cihê dilxweşiya xelkê deverê. Taybet jî çavdêrên siyasî û xelkê deverê didine diyarkirin. ku hebûna kesanekî wekû Dr Berhem Ehmed Salih di postê serok komarê Iraqê de di berjewandiya gelê milletê Iraqê de bigiştî bit û taybet jê Kurdistaniyan dabêt. Ji ber ku bi dîtina yêketiyan ev posta postekî herî giring e ji bo berjewandiya milletê Kurd kar biket. Ekrem Derwêş, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Şêxan.